Prve informacije o maču dobili smo početkom 2019. godine kada su mi iz ronilačkog kluba Buk obavijestili i poslali snimak na kojem se vidi da se u vodi na lokaciji između dva dijela kanjona Vrbasa nalazi artefakt za koji se nesumnjivo moglo reći da je u pitanju mač koji već duže vremena se nalazi okovan u sedri i sedimentu. Ispred zavoda sam zatim kontaktirala Muzej Republike Srpske i došla do Janka i Ivane, arheologinje i istoričara, i u veoma kratkom vremenskom periodu razgovora smo već imali potpunu priču, ideju i samu pretpostavku o kakvom se maču radi. Istorija spada u red humanističkih nauka, čiji osnovni cilj jeste proučavanje prošlosti ljudskog društva. Kada govorimo o istoriji, za nju su najvažniji metodološki princip jeste proučavanje izvora, koje u grubu možemo podijeliti na usmene, pisane i materijalne izvore. Mač koji je pronađen u dolini rijeke Vrbas, na dnu ove rijeke, pored sela Rekavice, možemo slobodno svrstati u takozvane materijalne izvore. Inače, sam ovaj lokalitet, selo Rekavice, značajan je po tome što se u njegovoj neposrednoj blizini nalaze ostaci srednjovjekovne tvrđave Zvečan. Ima jedan 10-ak centimetra, zato što pretpostavljam da će se baš da će biti okrenut ventralno, dorsalno. Kako? 10 centimetara su mi i još onaj centralni malo više, čini mi se, ali nakrsnica isto zamijena. Samoj realizaciji vađenja mača pristupili smo kroz nekoliko faza. Prva je bila obuka učesnika, što znači da sam ja kao arheolog prošla obuku za ronioca u ronilačkom klubu Buk u Banja Luci, dok je Ana prošla obuku za podvodnu arheologiju koju organizuje Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar, a koja se održavala u Rovinju u Hrvatskoj. Janko je paralelno stupio u kontakt sa kolegama istoričarima u Sloveniji i Srbiji radi što tačnijeg određivanja i datovanja samog mača na osnovu prvih podvodnih snimaka koji su nam bili ustupljeni od strane ronioca Buka. Mač se nalazio na desnoj obali rijeke Vrbas u naselju Rekavice, 20 km uzvodno, odnosno južno od grada Banja Luke, i to na dubini od 4 metra. Na tom području rijeka je poprilično brza sa nekoliko mirnih dijelova i sa svojom najdubljom tačkom od 11 metara. Da bi došli do mača morali smo da pristupimo sa suprotne obale, odnosno lijeve obale Vrbasa, i morali smo da preronimo nizvodno na suprotnu stranu, spuštajući se direktno sa obale na 8 metara dubine i ronijeći kroz formirane stijene korita, da bi na suprotnoj strani, blizu obale, vratili se na 4 metra gdje je mač ostao kamenjen u brzaku. Kad izranimo kasnije, kad ja budem išla na drugi zaran, ako vidim da ima potrebe, otićemo pa još. Vraćati ili nešto. Po završetku obuke i sakupljanja podataka pristupili smo daljoj razradi plana samog ronjenja i tokom prvih zajedničkih zarona izvršena su mjerenja mača, kao i ispitivanje stijena u kojima se on nalazio zarobljen. Nakon toga je izabran metod kojim bi što bezbjednije prišli maču, oslobodili ga od stijena i spriječili bilo kakva dalja njegova oštećenja.
Pretpostavka za taj dio korita da je nekada ono bilo i samo dno rijeke, te da je mač stotinama godina ležao na dnu i na taj način se okamenio sa nanosima krupnog i sitnog sedimenta. Ali nakon izgradnje hidroelektrana pa i poplava koje se dešavaju sezonski, vjerovatno je došlo do produbljivanja samog korita, tako da je na taj način ostavilo mač na interesantnom mjestu i to u Brzaku, ispod kojeg se nalazi još dodatno 2 do 3 metra dubine do samog dna korita i 4 metra do površine. Ali sam išla sam malo obići okolo i onda sam izgubila najskuplji dio opreme. Ova tvrđava bila je poznata po tome što je predstavljala rezidenciju velikog vojvode Hrvoja Vukčića, gospodara Donjih kraja, koji je vladao ovim prostorima u zadnjim decenijama 14. i početkom 15. vijeka. Inače, sam Hrvoje bio je dosta kontroverzna ličnost. Bio je u sukobu sa tadašnjim ugarskim kraljem Žigundom Luksemburškim, a isto tako uticao je presudno na izbor bosanskih kraljeva početkom 15. vijeka, pa je u izvorima ostao upaćen kao kraljotvorac, odnosno na neki način pandan Erlu od Borika, koji je isto tako tokom 15. vijeka u vrijeme ratova ruža Engleskoj postavljao i smjenjivao kralja. Inače, kada govorimo o značajnim istorijskim događajima koji se odigrali na prostoru Zvečeja, treba naglasiti da je Žigmund Luksemburški, ugarski kralj i car Svetog Rimskog carstva, u nekoliko navrata lično predvodio pohode protiv Hrvoja Vukčića, koji je bio njegov glavni protivnik na ovim prostorima, pa možemo ovaj mač možda dovesti u vezu sa tim događajima koji se odigrali krajem 14. i početkom 15. Procedura vađenja mača zahtijevala je prethodno obezbeđivanje uslova preventivne konzervacije nakon vađenja iz vode, zbog čega smo stupili u kontakt sa kolegama iz Centralnog instituta za konzervaciju Beograd, tačnije sa koleginicom Danijelom Jovanović. Danijela je izrazila želju za saradnju, došla u Banja Luku i bila prisutna sve vrijeme sa nama na terenu. Finalna priprema za ekskavaciju mača trajala je 2 dana u oktobru. Uslovi pod vodom u ovom periodu nisu baš najbolji i temperatura je bila otprilike 13 stepeni, vidljivost jako slaba, pola metra pa čak i manje, i zbog regulisanja samog protoka Vrbasa zarone smo morali organizovati u 2 dana i u trajanju od otprilike 45 minuta do 1 sat. Prilikom čišćenja i oslobađanja mača od stijene koristili smo ručnu pilu, izbijač za kamen i nožić, te postepeno i pažljivo skidali naslage sedimenta i sedre oko samog mača. Najteži i najosjetljiviji dio bila je jedna strana nakrsnice koja je bila okamenjena čitavom svojom dužinom. Nakon pola sata oslobodili smo i nakrsnicu i očistili smo ostali dio sedimenta oko jabuke i rukohvata, te oslobodili mač koji smo zatim pažljivo prenijeli na suprotnu stranu obale gdje nas je čekala naša konzervatorka, restauratorka Danijela sa unaprijed pripremljenom kadom, tuferima i destilovanom vodom. To je poprilično bitno u prvom procesu konzervacije iz razloga što predmet, u ovom slučaju metalni predmet, ne bi trebao naglo i u dužem vremenskom periodu da promijeni medijum u kojem se nalazio, odnosno morali smo ga iz vodene sredine vratiti nazad u vodenu sredinu ili poprilično vlažnu sredinu, gdje smo ga kao takvog prenijeli nazad do depoa Muzeja Republike Srpske, gdje je nastavljen sam proces konzervacije.
Nakon obavljenih analiza i dijagnostifikovanja stanja, otpočeo je proces mehaničkog čišćenja mikromotorima sa različitim nastavcima i mikropjeskarenja u cilju uklanjanja naslaga korozije, kalcinacija i algi. Mač je nakon čišćenja stabilizovan i spakovan na kratkoročno čuvanje do obezbjeđivanja adekvatnih uslova za njegovo izlaganje. Da bi u potpunosti izvršili restauraciju i na valjan način, morali smo da uradimo i hemijske analize vode, te smo ga testirali na dodatno prisustvo sulfata nitrata i također radili smo i rentgensko snimanje mača, ne bi li utvrdili da li se na njemu nalazi neka dodatna oštećenja, da ne bi došlo do većeg procesa oštećenja u restauraciji i da li se na njemu slučajno nalazi neki žig koji bi nam u stvari odgovorio na pitanje kome pripada ovaj mač. U principu mi nemamo pukotina, imamo ovo sa strana, znači sa... Samo, to je samo korozija kao... Korozija, jest. Pukotina i ovo je neka dimenzija, a prečnik ovaj ne možemo mjerila inače. Znači ovu dimenziju sigurno možemo izmjeriti. Po završetku konzervacije, kao i stručne i naučne obrade mača, sa arheološke tačke gledišta, u potpunosti smo zadovoljni rezultatima koje smo postigli. Mač je u dobrom stanju, ali on predstavlja samo jednu manju kariku u cijeloj priči samog lokaliteta Zvečaj. S obzirom da znamo da je u pitanju kraljevska rezidencija koja nije adekvatno ni potpuno istražena, planiramo u skorijoj budućnosti proširiti naše istraživanja, kako podvodna, tako i u priobalju, ali i na samom lokalitetu Zvečaj, kojim ćemo, nadamo se, skupiti dovoljno novih podataka koji će upotpuniti naša saznanja dosadašnja vezano za ovo područje tokom srednjeg vijeka. Ali ono što treba naglasiti jeste da je mač koji je pronađen u Vrbasu po svojim tipološkim osobinama pripada takozvanom bastardnom tipu mača, odnosno jednoiporučnim mačevima. Ovi mačevi koji su prvi put počeli da se koriste krajem 13. vijeka i bili su u upotrebi sve negdje do sredine 15. vijeka, predstavljali su prijelazni tip mačeva od jednoručnih ka dvolikim biteškim takozvanim dvoručnim mačevima. Ono što je za njih posebno karakteristično jeste dužina njihovog sječiva, ali nažalost u ovom slučaju ne možemo biti do kraja sigurni koja je njegova dužina jer je vrh sječiva mača nije sačuvan.